Recite mi svoje grijehe. Polako, prvo ja pitam. Molim? A niste valjda mislili da ću se povjeriti nekom koga ne poznam? Ja sam svećenik, meni možete sve reći. Ko vas je zvao u Dragoši? Nitko, poslali su me. A zašto baš sada, ima neki razlog? Velečasni Andrija ide u mirovinu. Ma nas vjernike se ne pita hoćemo li novog svećenika. Posebno ne ako šalju nekog mladog i neiskusnog. Došao sam pomoći selu. S gitarom. Pa u čemu je problem, što volim svirati? Sigurno ćete samo tamburati i piti. Koji su ostala mladež? Gospođo, molim vas, u čemu je problem? Nisam ni preuzeo Andrijine dužnosti, vi me već napadate. Naravno da vas napadam. Andrija je pošten, hrabar, odgovoran. Natambura u župnom uredu ko da je na Euroviziji. Nisi mu ne do koljena. Prestani ga maltretirati i počni se ispovjedat. Jedan od vas mora van, ne mogu me dvojice ispovjedat. Gospođa je u pravu. Pravila nalažu da... Čekaj, stani. Šta sam ti ja rekao za pravila u Dragošiju? Šta? Pravila su odredili biskup i papa. A biskup, pa on nije bio u Dragošiju duže od 5 minuta. A da vi mene ostavite nasamo s njom. Nisam ni ja jučer. Reci što si zgriješila. Ma ne mogu se ovako ispovjedat. Pitam te što si zgriješila. Razmišljam o jednom muškarcu. U vašim godinama? Eto na, prekida me. Znala sam da mali ne zna ispovjedat. Koji muškarac? Nije važno. Osjećam se loše. Dobro, nije grijeh imati takve osjećaje. Prestani me prekidat!